Zdravo ljudi, danas igramo Naruto Storm Revelations, druga epizoda. Pričao sam prošli put u igrici, ja sam Sasuke, ovdje. A sa mnom su danas ovdje Dragan Pederović i Rade Selak. Nego ajde mi ovdje odradimo 2 runde na brzinu i da se zabavimo naravno. Za link u igrici ja mislim spremam za njega, stavio sam za Storm 3, stavio sam, nisam siguran. Dobro. Brate, ovo bude brzo. Pičku mater. Fuck. Zajebalo me. Ko je ovo džukela? Ko je ovo džukela, brate, od ten? Sad ću da je ubijem. Pam! Dobro. Sad ću da igramo sa drugim likom. I to će biti druga epizoda, ono što sam rekao. Sran. To me rebele, pa ja ti nikad nisam imao manje od 10. Fuck, idem rematch. Fuck. Ne, ja ću rematch. Fuck! Evo ga. Okej. Da ljudi, što sam rekao, danas moramo to da dovršimo. Imam neke smetnje od Diza, a sad će i moja gorila da ga sredi. Ili moram se sredi ga. Dobro. Dalje. Jebo budale. Ljudi, ovo je bila tehnička greška. Silovali su ga. Ujebote. Fuck, neću njega. Hoću njega! Ke! Ako se oglasiš nam Rade, ubi ga. Ubi ga. I sad ga stvarno ubi, nerviram. Ma čutnje pederu! Opet tehnička greška. Znate, budala pa ne može biti normalno pošto rekao sam već 10 puta da čuti kad ja snimam, to je budala. Sada nemam dislajkove, jebom mamu. Zato nemojte mi davati dislajkove zato što je budala i to je to. Dobro. Gdje bre tvoj vetar mi zaustavi? Marš tamo pičku materin. Marš bre vetrovita. Dobro ljudi, nego sad ću vam ispričati nešto se dešalo za moj rođendan. Tako mi igram Naruto, ali nemam ovog drugog Storm 2. Sad mi igramo i sad jedna drugarica uzela u ten. Te marču ten, jebo mamu. I sad on baca vetar ko pičana, baca, a ja nisam da je ubijem. Za moj rođendan, teo sam da, ajde šta igra prvi put. I meni do sad jebote, sam baca jebeni vetar, znači, ne može doći do nje. Ja popezim, uradim 2 puta ovaj specijalni udarac, ona crkne, plače, ja smejem, hehe. I to je moja priča. Dobro ljudi. Fuck you bitch, fuck. Puf, gleda. Dobro. Jesi ideš one pekare, Rade? Da. Pekara. Dobro, nije sad smiješno. Sad trenutno nije smiješno, ali je bilo smiješno. Znaš šta sam radio? Šta? Jebo sam ga. I to tamo iza ćoška. Wow. To je ono fora iz parodije. Daj iz parodije. Iz parodije. Jebi ga. A ljudi, da se pretvorim da je dovršim sad, da to repam. Da pušća ti slučaj. Dobro, da ja. A kako to ima veze sam? Ne da tučem. Nego ću da ovo radim. Što više ovo radim, brate, ono realno. Brže će se pretvoriti. Što tvore, evo ga. Pa. Možeš prvi to
Nije baš kad doći, možda izabireš kad ćeš. I gotovo. Ta. Nije kraj videa. Nek ljudi, to je bilo sve za danas i subscribeujte me, šerujte i tako dalje. Znači, to je bilo sve za danas.